Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. EM Lunsing Teronahem Lang Tukharne Chumangkan Kangthor ke Padupon Jiaphan Chisik Chedang Ponbom Tanglo Non Kibangji Niphai Inkorapli Lapen Inkoraner Kebarnian Dong Mukak Teke Rong Piarong Amekar KACEM Lunsing Teronahem Arnamani Kiplang Duntang Doana Bang Kubang Piatumaphan Chomrong Me Chomrong So Keparab Dun Thekji Aphan Lang Tukharne Chumangkan Kepaman Pon Jiaphan Chisik Chedang Ponbom Tanglo Lasi bangsuk lang tukharni chumangkana long kiduan karbiara aphan arong alon ki pidunji aphansi chophapono news text report Karbing Long News Dona hem kisik kedang lake langtuk harne achomangkam kisik mon momlo kisik tangkai kai lo ketang lo tangkai kai mane pini nini bak on te ketang lo si dadak angdeng ang hoy ketani bangke nili Komentu masih cengpo ni po, napan ni po telepo atiklo tarik ingko rapli lake rup ki humlo tarik ingko rapli rup humdet lo pulote ajo kanso kan fitpo uthot ako telepo teklo ingko rapo ani bangke kanso padu dukok lo so kanso padu ani bangke sapimar tum theng adon tin pen theng kewansi hola ke kana bai kangalong sangpher tokpo telepo teklo ingko ra throk lake langtuk harne long ke kanpo hatso hutmangke chomphang tengdun krengsar po long berong thak ser man peng ke man yet manta tarik ingko ra throk si wan ikpo lake baji kresi nang pali nang po ke wan hang chum anta angke langtuk along kanpo langtuk along mate la long e along hawat abida hadak po uthot hadak hawat abi tu tang et lok lote uthot hadak pen dirlo por pen rong lang tongpo dak tirikam hem an rong nang tongpo jamli thon nang parting po dak ser sompo tarik ingkora troksi therepo cheklo lake arong thonani lo kan piadap putapulo soni bangke arong thonpo dak ani yang samhong ada bichu po hulu anda lo et po butung kat rong hong ada dak siludun po soni ke arong thon lo ke therepo cheklo ingkora nar ke lake ong ni wucing kilo thikup par koklo asi dak nitum sar lumsing trona hem yem hoipen ke tuningri ke teron hem hoipen ke tuningri dun kadok ave arat hanta arong alon nang pidunji afan tong be rong thak satu sarang ke pai phul ni pu phurun riso do anta ke bangi phansi teron hen him pen tuningri lo Amri Chintong Duaram la kachuti kiara tum tong sekot pen phirang ke mai kipha kidam tangarni Iruyang bong Broomstick Buyer Association atum pen press meet kipha ponalong kaningji ponalama puthak ninging sam cc pini amkachi community hall along jointly Amri Chintong Duaram la arara tum tong sekot pen Farmer Association amhang pathek pon pen maipu dorsing terang no korarong kongchun bang sarim teron malong kisir arong atum aphan rat pen maipu la pen kongchun bang arpu jongpon pathiro labang so Rada Mayelong Ongdung Kachutikia Radatum Chetongdun Puthot Farmer Association atum pen pherang KMI Papontu News text report Karbing Long News तो पिनी निर्दम लदाक आमरी प्रेस क्लब लोंग terangka me hangnang ko kalam thela pelo kidam tang tarik thorni amri chinthong doramla Broomstick Buyer Association poisia kene penangana arada businessman atum isia kumti seng hala so kumti ke seng along nitum thang buduna ka ve kumti seng paseng nang tebom sita alang nitum hala bangso kumti long aja ka condition biko rong asor chutiki chubi arada so phan aja ka condition biko hala so condition bang gala pelo alang nitum ki pu bangke bahera pen abipariya bang dak nang pandut long nang ne ison lalo isi bangke kumat ma ador ki ong pen ki nam apana bangke suri pocket alang tum a business association fan pinai walang tum la so kutha pi la se nilitum pini ladak Chintong Amri Duaramla Farmer Association pen nitum hala so kutha ke pinrem la pen hal so long ke nitum chukroi dunde athike ilitum kwane kiduk ki la pen rong asora jutiki asai jutiki pen kacuyor culang abang ke lake jok kham khidun nongle
kicu jora bang pen kacu nam kinam abang latum jong se ador dam chini lilo bolte hola hello lapen kumar majuk se tame kacu jor holmu bolte lake ador ke kong aning hang lelo ador ke so kumar ma ador ke long hoda ke jor to lase pini pe na para ke hala bang so business association na tum headed by maising rong pi alang li tum atritening ki pi abang ke pini pe na anke alang tum che withdraw na ko atike alang nitum pini ben jigitro de pulote nitum arona lo mane law and order rong nitum damdang ko lase prabdin pen alang nitum laso committee pen atritening amukha labang jigitro sirak no lase nitum pini Cinthong Amri Dwaramla farmer association nitum seng nang koklo lapen seng lo pini pen apara ke nitum matro jharu kheti pudetelo lada ka bang kela nitum la habar ke tho mara da tum kacuti kia so nana bang ke lasong ta taksin tum opus lada ka bang ke kumane abepari bang se ador lana bichoti puke chokche kumane hala ke nambe ka bang se mane ador subrute hala so ador pen panam long bek nang po laga jharu alam so tolilo lada ke la jharu hansu bunon tha mit bunon kupima la kityo tum chokle manna so na bang ke lasi bin intum dak press meet pati ke la hello lasi amtan pe na bang abepari ta khang long le kinam ador kiso pen kinam to mada pinithan to pudun nong le lasi nang tum prabjin pen chivit dro nang po lapen nang tum lason na tritening da pi nitum rong lom penangan na kityok sai juti kitum nitum banang tham je hala alang nitum pen isi id isu hala so id avete nam nong le kuselang tum kipu sita ho jaru ke namji bulote mohol dar tum ne lagai dinang vek po mohol dar tum bana bang kala ID pivek nang po papina bepari tum bang adak pen nang po tebon sita hala bang so mohol dar tum ki PID pen business association non het ke seng headed by maisi rupiah tum ke seng bepari pen ladak related abedet nangji lasi pini tum press bedalong kapacity la ango laso pi alang li secretary alang li nangje po Dongkamukam ASDC asa hemalong ASDC District Committee Mike Padopo. Nijang Karbianglong Dongkamukam along ASDC District Committee hinpen Mike Dopon along Mai Pupen Mai Chipahem Pupon pensi Mai Ingsam Jinpen Pechunpon Labang so Mai along Alihiaman pen Kachatong dun Sarsing Ingleng Ramsing Ronghang Omputi Sopi Korsing Kro Kongchun Bang Poling Ti Lapen Kaprek Kethike Dingatum Chetong dun KNCA KSA Karbianglong Arat Kidoanatum Cherap Chitodun pensi Nona Poran ke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ta Karbianglong alongli Mate West Karbianglong Block 1 Block 2 ke Assam alongli Pu Ningje Jokje Dadloputa Lamthe Jaipur Hamren Pen Borson Diso Karbianglong News Pinilitum dang ASC West Karbianglong District Committee extended amai dupon sinitum kaduk we Karbianglong rada phanta isi kurwang thupa jirlo je kedam tang February tarik throk si pen nitum India Prime Minister aphan Karbianglong phan hemprek nang pinangji po ki du ki lo long ridak na chi pidu na pot pela bangso ridak ka chi pi long West Karbianglong pen da tan tum suri thong capsule se bang putum da ridak nang chi pidun lo si kadu e phanda kurwang thupa jirlo la pen la ansu sela bangso hemprek ka che song ka pang tang thuji phan tum da West Karbianglong District Committee non la April chi klong bon tum conference ke du ponji phanda pini chingwai pon la pen ako isi Karbianglong rat West Karbianglong rat la pen adu e hoi ke du rat tum phani tum isi ningkarong isi birta ka che song pen kichun pu ki pikang tun ke la hendo je Meghalaya Chief Minister pen Assam Chief Minister la bangso give and take amendment pen block 1 block 2 Meghalaya phan ki pipo pu 29 March arni Delhi along Home Minister thengno Minister thengno tum MOU chitok da fit pusitami Jasemet ASC KSA KNC song hin pen ka che song pangtang thip pen a jok la pen la bangso ka che song along song amen dhoroma men chipu pe pin pen kadu ka vera tanang cherap chitu dun pensi pini la bangso block 1 and block 2 ke West Karbianglong along le pu bangke Assam Chief Minister tami ni jenang kokla thedak tuning a cheklo tuning November cheklo Assam Chief Minister ningjelo je block 1 pen block 2 ba mukro ke lake Meghalaya pusalang li kaninje daglason si pulo je Himanta Biswa Sarma earlier on
many occasions mentioned Mukru as a place of Meghalaya in the State Cabinet meeting on November 23, 2022. Also mentioned Mukru as a place of Meghalaya. Pusi alang li tuning ninjelo sita labang su kache song block 1 and block 2 ke Karbiang long le Mukru ke Karbiang long le binong pu nilitum a map ka pe klang a press conference ka pe do la pena banke judicial inquiry ke wang husita me January 9 ni dak dongka mukam long irrigation I belong tamenitum efidifit kuridun pemesi labang so Mukru a map so ves Karbiang long a map ka du ka vela so judicial inquiry tuma thengnu ka hodai dun pena fit ana banke Patumi Assam Cabinet ke dohuta Assam Chief Minister la som siningelo contrary to his earlier claims Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on March 13 informed the Assam Assembly that Mukru in which a clash took place between the Assam police and Meghalaya people is within the boundary of Assam and is under the jurisdiction of West Karbi Anglong pusi alang lita ningje dak nang koklo la sila bangke nilitum ba ilitum kache song pensi kichun lo pusinitum isining karong birta